Yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Ngimpat sngau shngan hindrai ngimban se ban mi namar ka jing thangan ong kilong kami. TV kon benda ong ngan e Ktah ka diri tan habong ban se chu ya moi e Ka jing khang dam jo ka sarkari ki yogi hat bar ki we ki kam namar ka jing khang la na ka jing pang COVID-19 kala Ktah hadu kata ki babon ki Longïing kham tam e na ka benta ki tu ki Longïing ki baduk bakardo ki bajude jing de khutia hakirut surok. Hakini ki khindiat sngi hadian baka sarkar kala penjen sore ka jing khang dam bat bakala ailat biang ki katu ka ne ki dukan ban ple ka RiKhasi channel kala yo ban ekran ki katu ka ne ki long kami ki bajude so bar kwai dong hakmat yo nong stan ha bakali ka jing Ktah jo ka jing khang dam bo ne kini ki long kami kila pen pau bakala Ktah hadu kata berhapo kini khindiat por blak khang dam kila mat ka jing e ka bakraw ban pendap ki ying ki sem bar ki khon ki kti Iway na pedang kini gilong kami iba deso Ahmad Yonong Ston ilo ang banado bala penjari ke jing khang dam kala Ktah shisaya ki namar baki shu up kamai bait nakani ka kam ki haban shia turyap namar kim don lad da ka way pat ka kam ban tray laj nakani baro shi kata ba ompat yo lad ban shong dukan kumni kila pen pau ba kila ya im jenjar Lakta nama ci habaci su abet su belabet alane de ci hab ci atur riap nama sachat ci mo ba ci en ong pre ong pare la cu imbet de riawan habaji belam si menbet lawan tit khau Terus Ktah ini bulan lockdown ke sarkar tapi lewno pia hanur kom de pim hakor bukhang lockdown de ci dan pok ci la ci udang en khau kliat rasa iyo ong yarap itu san kilo nyo kilo tu pedap kadap Teka mukumlo manta pila coban play pia wanjan chibene tapi kai yang semua pia bukan sarkar kala calot dan ne ben dukan ban ya kubor sarkar mo baca te ci ngau mentai rawat Ktah namar buan rei men ayeu de mo aba chu chong lam ne en teng Sudi mulumala, mereka kerja mandi, dia berok Ktah de bawa kendi rat, nama mentala tuna puho. Kena do benar pila yo chong dukan dalam ne. la san ngoi mentah kon Sengi. Te boros Ktah buka khang ka sarkar ben syarat ben gi lockdown jana chibene bene pi. chong hay chong hay kon yi chen men em di tre lang khara Pia im ko mno pia ai kon chu en ki kon ki bi chui arab te mala jere cham chu ya chong khách ki chu ki heb ben pendap ko ma Tapi laksan sengi pia ngak chong ne mo. Tapi sengo dem no yang pelaj ke sarkar mata ba pini obani chong dukan ne hagi surok ki. Ka noi ko pelaj tum noi de kon gas no men toy hoy no men toy yo de chini yo de melu Hakabay day baka jing pangklam COVID-19 ilo ang ba impat sngo shngan satya hinrela da kimwan balaru kin bam da ay habatangan Pat sngau cngai be nas sngau si tamba kale mno da muantur belawat tngan mo hat tutoriap dei de men sim be en also cngai dei na mar kidang buan ne bu wan la par ong nasu chapti tawas le mno wan tawan sore wa sabamai Habaikran bakatu kani kinogilam seng bahalang gi bakin thup yu samla Richard Skembor Kharbani General Secretary juga seng KSU West Khasi Hills usamla Dison President ka West Khasi Hills Students Union baru samla Wante Bok Lingdo General Secretary ki HYC West Khasi Hills kilapun pau baki pait ba kim dei ban sngo shingai de lei ru pen ban ki dei ban long ki bahusiar kilong ru ba omla satya ban tep khamta mentale bi ki don ki bon ki khon samla jong kari bar ka jait ban rio ki ba wan phai ne ki ba bon ki jaka tam kito gibawan na ki red zone area. Sundrai hakaway day kani ka lockdown mismo ba namar kani ka jingwan jo kini ki khna ki ba police bar nagaliang jonga kumunong ilam jo KSU ngasmo ba kani ka lockdown kanang don kam ba ngihaban pikir ba namar ba ngirang pediang kani ka lockdown namar ba ngimpat tep hadu kat no ni khna ki ba wan na shabar la kidon ne kim don ya kata ngimla ban ong rei ni ha ban long ki ba husiar ni ha ban long ki ba lapet kret hakwai dai pat bat ka kamai kaji ngimla ban len ni lagi le jong ki khmat ha ka ba ki pat ba hi duduk ki yo ki hat ki kam ki jam ka tre ka kata like no ki nong rep ki bedang
bidang la ban lek trehi halagi jong ki penthor halagi jong ki jaka re hak bayi dai betui kam kani ka lockdown ka kata hadu kata hak bangila ba kam don chu ka kamai gaji bat habangila pe kata ni so thu shai ba ka khi pateng ni ka yo ka kot kala hiar na kata kadang yang ba kala bandon ru ka financial crisis lada kadang ya kani ka lockdown re ni so hadu kata ba lengba kani ka lockdown wala ka kata ya ka kamai gaji re ni de ka ni tentu ya ko sarkar bagi de kadai banwat ikilat hakaba kumno ba ngila ban ya dai ka jing saphyang jong ni khnyang jing pang bat bagi breu kinim jenjar bagi yo ya kamai gaji ni tentu ya ko sarkar ba kin khau ya kalat ya ka buj hakaba kipaj ba kinim jenjar bat uni khnyang jing pang umdai ban roy lani undai ban saphyang biang hakani ka jaka ka jong nas ngoban ong bangin phai ning kong e ha ka bede ka jing Ktah ha ka bede ka jing tri kam ka lockdown ka jing tri ya kam ka lockdown yo I ba ha ka jing su thu ka jonga ro ba ka dei ka yo ka kot ni I ba menta ka jing tri kam ka ai ka lockdown ka yo kot ka hiar ba na ka por sha ka pon bat nang ta ka ba arpat ka sensyar khadar ru kam yai be kam long rti shu na ta ha ka bede bat ka im lang sa lang kishnong gi thau lani ka juru kom long jo ka shnong thau kam long rti shu lani ki bubun ki benta ki doko no lang ba jang jing putri kam ka de ka lockdown ti nri ka ba kham Ktah ka long ba ka de ki nong rap pat ki nong belas ngi in phai ka bede ki nong rap ki bobon na kini kinong rep habang ipai ha ni po west kasil jon district jongi ki bobon ki im ha karep karyang te kini kinong rep habang kila rep yung ni umar mata kibyo lat ban khai nani ban ledi kamot pa ki habdi tangai kini ki benta jong ka thani no stoy nani hang di po west kasil district rei ban ledi shabar pat kibyo lat shi namar balai kani ka nakadaw jo ka lockdown lani shabar jo ka state ro ti kani ka lockdown ka Ktah ki nong rap khamtam ki tu ki ba bashim ram lani ki ba im ha da ka ba penon kam nang ba jong kani karam ka ba kishim na bang ti ngas ngo ban ong ba ha ka bide ba kani ka bentang nga kapat ka sukar ba kan thau ha ka bide ba kini ka nong rap kilat kuno bendera pikini kinong rep kamtam ta lili lada kimyo lat ban liti umar mata kamot ya kini opisana bat nang no kin le su ni karam bat ha bat ka ba ka kata ka dikijing kumno kin su karam namar bakim kimyo lat mandi ni umar mata namar kamtam ha ba mata ru kikali ru kimyo ban ya kamot kit ikimari mata kani ru padi ko wi jing ya ka kinong rep ba arpat ha kibede kinong bala di bobon ngi sene po west kasil district kinong sung ki im ka balas ni ki bo pendap ye ka yin ka sem nang ba ka balas ni ka kamtam lada ki bobon phai kini ki benta janga janga nong stone ni ki benta janga west kasil district ki bon ki breu ki im da ka balas ni ban pa ki khun ban pa ki khun da ka balas ni menta shu ai nuk sa ba hakapaki bela sisngi ke pendap da katuhi te lada kimyo bela syu kumot kimla syu ban pendap ye ai ki kun ki kani kadi ke jing ka ba kinong belas ni ke im hakapa belas ni kumot ke kendu ke jing apo jama thani ke jongi tinga sengoban ong ba ye ka sarkar hakapiki ba kini kinong belas ni ke ban thaulat namar ba kini kinong belas ni menta ke jing ke jong ki umdei ba ki tanga ka bide ban pendap ke kun re ke jing ke bide ba ka Longïing haba kini ke ba im ha ka Longïing ke ba Longïing ba kimla man siu shu ka Longïing gitu kita koi kalau mana kan pagi batu kalau mana kan bawa peran pencegahan kalau malam bagi orang bahkan ka National Food and Security Act kalau bagi itu kibadan ya kat ration akan kita perlu lockdown yang akan kita sarkar kini berjenela pada hoi kubala pembelaan sarkar yang bagi DPDCM ba presiden ko por kamaswa ini kalau ba ko ba kadi pola kiba don ya kan ration card ni ajin mentrai na kan National Food and Security Act
Te kata kowe kada berjikarmen di Longïing masa baru kerana poverty line bayo kan PHS card AAY di original right. Mereka orang kata kalau bah tidak dapat nak kita kibomdan di kita rasyon tidak nak dengar untuk mentah. But kata kalau bah itu tiba long homeless kita ki homeless kalau kita buat ki homeless apa kan kita kaya jadi lewat jalan ini. Ia habis kita bala kuno masyarakat nalor bah ya lek kita social ini kan sensus bala dan revise usnya marga kedua kalau bah kumbara benar sokar kalau bah bon daki pola kita kira yo ya kini kan masyarakat. Tapi aba nalor kita panggil kampat banwa ya kita ke homeless ibom don timur yo bad ya karashan negarashan kan lagi yo kebulan kan ke yo jingerak nak baksokan dia kalau air makan itu skip ikan kapan banjir nak kalian bersokar makan jitnya ya kini kibir ibom semio ini jimentor nak sokar belasih ngolong kuki lapor belajar makin gitu kita hai mentah ni haban dia hari jomir ni haban dia manilai kedua kan kalau Malaysia membuat balik ajinga dari kau mana jimbang Malaysia kita di kurang di bawah homeless di bawah ni lesai di bawah nanti kopi jadi banyak kayak pisah di jaga jom balai dah selama di dah usia mana dah pintar terkai. Ikut kini kalau berrekam bahagian manwa benar baru orang sedang dia hilang jadi dan dia jimentor kamba kalau kai jika ku yang kilo mental lagi mengenai tu dia apa yang homeless selama batin tu bahkan ini orang Trista manwa di kini macam dia iki banyak jilat jirat tu dan kepada ibu kata dah bang kaji akan kalau tahu kadang kaji kita mereka badan mereka asal masjid mereka kelam kadang tu kaji syar nomor bah hiham ban buat ya ke jemberking dapat sokar kabar pencari ya kalau tahu lalu naik March lalu tahu naik Mei naik Teta but kasyam sokar bat mantap penting bah itu bomio lacu ban syah hidupan bandi hikmat mata nak Longïing sambaduk nak baru separuh lembah kasokar kanak penbahaya kas yang kata yang tadi jipan bah akhirnya sistem kalau makan bayi itu bah kanong normal dia mana kalau kumbai julong kumbalong mensyua tang ba kalak takjur bah kamtam ni kibade madan kibade jhur kibade jan kibade so nang takum ju apok joka yo joka himaru kalak tak bah namar ba kibun kinong di juti kinong di jan yang tu apok yo mbak nak bayar dai bakani ka lockdown ka basaw menta nakaliang jonga nga ay ketika mon ketika dia nga kersan bak sarkar namar hadu menta sepang ni kunyang nyimpak don jingtip iye bat nyimtip kumnu ban penduk pendam ya bat kanu kedur unwan bat kumnu un Ktah yang ngidang duna pelak jingtip sepang juni kunyang te nakaliang jonga hi kumunong songsnong nga te nga da kersan ting ya kanika jingle jong sarkar ban khang biang sai sin kisnong kitau bang kerpat ibriu subha long ki ba adakar long ki babur renti yaki an yaki hukum jong ka sarkar ba bengin ya trilang ini snok tilang bengin la ban penduk pendam no ini kunyang kana maka jingim jong ini syahmat kan long biang kum baju long biang menswa